Aslagan mong kaisipan ko, panwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ng Diyos, at tatanot ako, ampat ako, paulining lugod ng Diyos, at ikulalamning kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panluwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ng Diyos, at tatanod kako, ampat ako, paulining lugod ng Diyos, at ikulalamning kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ng Diyos, at tatanot ako, ampat ako, paulining lugod ng Diyos, at ikulalamning kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panluwalo mo ko, at ituntun king Anghel ng Diyos, at tatanod kako, ampat ako, paulining lugod ng Diyos, at ikulalamning kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ng Diyos, at tatanot ako, ampat ako, paulining lugod ng Diyos, at ikulalamning kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panluwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen.
King lagyo ni Ipampo, ning anak ang po ning Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ni Ginoo, pabaluaning Birhen Maria. At kinaglia lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, met mo king grasya, ing ginang Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman yung bunga nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, hindi ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan ni. Amen. Aniku alipaning Ginoo. Malyari kabut ka na ko, ang tinging igkas mong amano. Bapo Maria, met mo king grasya, ing ginang Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman yung bunga nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, nginit king oras ning kamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katamo. Bapo Maria, met mo king grasya, ing ginang Diyos sa tsukeka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman yung bunga nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, nginit king oras ning kamatayan ni. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami nga pa ngayon tuluran na bangnan, ing penga ko ng Heso Kristong ginutamo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya, ginoming Diyos, tingkaladwami, at ampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Heso Kristong anak mo. Uli na naman ing pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa poiti king ginomi mo ring Heso Kristo. Amen. Ligayat ngib pa at king anak at king banal na Espiritu. Ati mo hindi gay, ba't king kamumulan, nginit banggaman, king alanangga. Amen. Ligayat ngib pa at king anak at king banal na Espiritu. Ati mo isa dyan, ligay, ba't king kamumulan, nginit banggaman, king alanangga. Amen. Ligayat ngib pa at king anak at king banal na Espiritu. Ati mo isa dyan, ligay, ba't king kamumulan, nginit banggaman, king alanangga. Amen. King lagyo ni Ipampo ning anak ng po ni Espiritu Santo. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing forms. Inkompleto ang pang-updated a detalye. Din kaya katamang set number pa kapaskila king lalamda rin kaya katamang luklukan. At isulod yun pong masalese rin kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayongan. Mitipon tamo po ni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuring makatuki. Paraging kapasalamatan dapuri. William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Jose Rendiza Panilio, Roland and Ana Christine Buan and family, Danilo and Volet Chapaco and family, Rosalinda Velasco, Dindo Dairit, Rosana Chen. Para king Aldo anibersaryo ning Karelang Kebaitan, Isabella Gail Kaisip, Steve Olay, Mia Karen David, Gavin Gian Carlo, Angelo Kamaya, Glenda Alquero. Para kang pisikal ang pong spiritual pamipasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Gabriel Fabella Jr., Gabriel III and Julie Fabella, Annie Wirawan Mulyadi, Ricardo Ramirez Sr., Corazon Chaponco, Manuel Bautista, Father Noli Fernandez, Father Mark Christopher De Leon, Father Marcelino Mandap, Joy Espino and children, Gloria Muñoz Angosta. Para king kayadwanan dat pamanantabi ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino,
Nelson Aison and family, Reginald James Sembrano and family, Nathaniel Gabriel Bustos, Michelle Rengel, Maria Stephanie Rengel, William Rengel, for good health and protection of Alex Lerparas, Allery Mirla Paras and family, Alvin Michelle Paras and family, AJ Jill Paras and family, Armin Courtney Paras, Gabriel III, Julie Cara Fabella, Kay Javi Javier, June Mel Abigail Ramirez, Ferdinand Vicky Cesar Ramirez, Edita Adrian Lorenzo, Angelica Gonzalez, Lou Between, Erlinda Epino and family, Rona Silva and family, Rosario Manalang de Miguelio, Sister Myrna Lois Salas, Helmi Luises, Kayla and EJ Between, Paula, Alan, Pita and family, Andre, Megan Between, Bernie, Jing, Jep and Miko Between, Jeannie, Make, Kalyong Patridge, Bunny, Sel, Gian, Yumi Between, Lou, Vicky Between, Gina, Lee, Leo Grabarski, Sarah, Gerard Santos, Josel, Grace, Ira Between, Andrew, Rina, Kyle, Kirsten Coro, Kelsey, Cory Windorf, Caitlin, Austin Smith, Jerry, Chato, Ryan Kinko, Eva Palma and family, Seni Kapili and family, Abigail, Sofia, Alex Dorset, Gloria Kabugayan, Vicky Ramirez, April Catalina and family, Angosta family, Santiago family, Paraki Malalagong Kapalda ng Daritang Pio and mga Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Benedict and Marcelina Ochoa, Tony Rose Morales, Michelle Rengel, Valerie Rengel, Leonila Ando, Rodolfo Eding Manaloto Sr., Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye lalong-lalo na ri Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Eusebia, Gloria, Roan Ramirez, Dioscoro Sr., Lucila Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nerio Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Elsa Duis, Max Fabella, Dedan Mulyadi, Rosario Siopongco Manalang, Raquel Manalang Davis, Roman Elena Veray, Esther Veray, Lucia Fungo, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Juanita Puri, Rose Yabut, Alicia Veray, Evelyn David, Juanita Lulu Mangune, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Amado Calma, Milagros Amador, Juan Sicat, Teresita Sicat, Feliciano Arcelia, Milagros Gozum Between, Daisy David, Kit Jerome David, Marianito Ador, Israel Basiawan, Amanda Corpin, Emerson Corpin, Carmelito Malyari Jr., Adrian Pangilinan, Pastor Vivar Jr., Remedios Cruz Vivar, Pastor Vivar Sr., Renato de Vera, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Flora Sun, Francisco Sun,
Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Nicetas Nulod, Marina Nulod, Mary Nina Nulod, Bienvenido Sikat, Attorney Jose Feliciano Sr., Attorney Angelina Paras, Ponciana Feliciano, Ernesto Lagwan, Florencia, Porfirio Rabadon, Donnie Kini, Hermogenes Maylard Guzman Chapaco, Amelia Chapaco, Justin Lawrence Chapaco, Monchito Rodriguez, Jose Panlilio, Concordia and Anacleto Panlilio, Herminio Sison, Hasmin Manlimos, Rito Manlimos, Angela Valencia Due, Pedro Valencia, Maria Belia and Jose Alan Valencia, Maria Fatima Pionela, Ricardo Pionela, Carlos Pionela, Lourdes Navarro, Rustico Angosta Sr., Percy Dominguez, Dennis Angosta, Agapita and Domingo Zamora, Ofelia and Wilfredo Aperin, Wyatt Puno, Julian, Adela, Agnes, Avelino, Nenita, Emerita. Pangaditala ding sablang kaladwa lalong-lalo na rin mangailangan kin pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Elmer D. Magat.
Masayang piyesta ning Anghel kay katamungan po, lalong-lalo na kareng taga Angeles. Angeles, guri na sabihan, Anghel, anya Anghel kayungan. Nung taga Angeles ka, lalong-lalo na, yapin po inaus ding Angeles. Nyay tamungan, lalo na sabi ko pindeng taga Angeles, Anghel kayungan. At potang bagya, baluta mo. At we will be reminded na anong buri na sabihan ning maging anghel. Pag masusyan tayo po, ining misa ngayon ni parangal, karing Anghel de la Guardia tamo. King lagyo ning ipam, poning anak ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya na ning kinutamong Heso Kristo, ing lugod ning Diyos, ating pamakiyagom ning banal ay Espiritu, manatili kay kayuman. At keka ang timurin. Kapataad, sisyan talaring kasalanan tamo, batang maging karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Aminan ko, King Diyos, ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, inggi ka sa lakong bina, King pamisip, pamangamanong, ampon pamanyapat marok, at king pamagtapat, pamagtamad kung gawa, king mayap, asukat ko sanang tepat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapuko, king Juan Amariyang Kapilanwan Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapata, ting ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutang. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pamapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. At kiyato kapayapaan karing tao kaya kaluhuran. Kinong Diyos sa riring banwa, payupayang Diyos at iba. Sasangganda ka, pasalamatan da ka.
Agenda ka, paulinig ke kang ligaya. Ginoong Jesucristo, bugtong ng anak ni Ipa. Ginoong Diyos, Cordero ng Diyos, ikang nilalakot king kasalanan niya to. Makaluluan mo kami, ikang makaluklok king manalig pa. Tanggapan mo'y walang ibig. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikaw pupuling banal, ikang pupuling Deo. Ikang lupot kapatas na tasan, Jesucristo. Agad Espiritu, anak ng ligaya ng Diyos, Ama. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, king lugod mong pamitalaga, tutuburan mo laring banal mong anghel banmingat ke kami, tingiran mo saring kekeng panalangin, pagluwalo mo kami kapamilataning karelang pamanganlong, at bustan mong makapakiraki ke karela, king biemo, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Ing ginungana, itubot keng makauna ke kayo, ing metong ayanghel, ban ingatan na kayo, king kekong pamaglakbe, at isadsad ketang lugal na si Jaco para ke kayo. Pakiramdaman niya at tuparan ing sablang sabyana ke kayo, eya lalabanan, uling ako ing mitubot kaya. At ena ipanupaya ing nanumang kapaglabanan kaya. Dapat nung maminto kayo kaya, at dapdaning sablang yuyutos ko, maging kasalang dako ring kasalang yu, at kalaban ding kalaban yu. Munaya kaya kayo ing kakong anghel, at idala na kayo king labwat daring Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Heveo at Hebuseo, apawa kong paglipulan.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat kya ka, no karin kaman munta. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Ing nino mang lalapit king kakatas-katasan a Diyos, at manatili king lilong ning kayang kayupayan, malyari ng sabian. Ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kakong Diyos, at kakong panaligan. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Iligtas na ka king sablang panganib, at karing makamates salot, karing kayang pakpak, lukuba na ka. Ingat na, keka ibiena, ing kayang katapatan, yang maglualo. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Alakang sukat pitakutan a panganib, neng kabengyan o neng aldo, karetang bigla ng lulusob ni salot katakap ning sin, o nanumang dewakan ama kamate neng aldo. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Alang dugpa kekang dewakan ni salot amiraskin kekang tuknaman, karang anghel ning Diyos, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat keka, no ka rin kaman munta. Pamamasang iba't king dapat daring apostol. King panahon mong ring ito, pigmulanong linupig Herodes ding mapilan karinggalamening iglesia, pepataptab ne batal i Santiago at ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng iti makabiatula karing Hudios, peparakap ne pa i Pedro. Iti mipalyari karing aldoning kapag masusyan, king tanape alang levadura. Inyang merakapyay Pedro, kilong de king sukulan. Karin pepagwardyaya karing apat a grupong sundalos, tiyapat katao balang grupo. Binalak ng Herodes ing litisane king arapan ning balen, kay bat ning piyesta ning Paskwa. Inya menatiliya karing sukulan i Pedro. Dapat ding anib ning iglesia, menalangin lang alang likat king Diyos para kayo. Kanitang bengi bayone litisan Herodes, king arapan ning balen. I Pedro matutudya pilatan daring adwang gwardya, makata ni kalala ring mangatba ng gamat, at atin mo namang gwardyang makabante, king pasbol ning sukulan. Kabudabud ing metong anghel ning Ginoo at yukilob ning sukulan, at mikatmuan niya king sala ing kayang selda. Ing metong ay anghel, tepikane pago i Pedro, ginising ne at ngano, malagwa, mibangon ka. At kanita mo rin may balagla karinggamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, magbigkis ka at isulod mo ring sandalyas mo. Memintuyay Pedro at inghangel nga na kayo. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyaning Pedro wal daning sukulan, makanyan man, nabalo kanita nung ing daraptaning anghel, tutong mapapalyari. Balana, menakityamong metong apatilip, linabasla king mumunang bante, kay bat king kadwa, at mirasla mo ring king pasbol bakal apalwal king syudad. Mibuklat yang dili na ing pasbol,
at taglus-taglus lang linwal. Inyang ikwareng alakaran ing metong adalan. Kabudabod likwane ning anghel i Pedro. Kanitaya mi masmas i Pedro. At ngana, ngeni ko abibetasa king iti tutuping tutu. Inginu tinubod ne ing kayang anghel at linigtas nako king gamat ng Herodes at king sablang bage panenayan dang marapat ding memalen o Diyos. Kabod atalos ng Pedro ing mea palyari, mintaya matulid king bale ng Maria a ima ng Juan, amayamos mo namang Marcos, anong nula makatipon at manalangin, ding marakal dakal akapatad. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purianyeng Ginoo, ikong sablang anghel na, ikong talasuyo ng tutupad, kingkayang kaburian. Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, lepitan deri nga laga di Jesus. Kitang dakeya, ninu, ing peka marangal dili, king kayaryaning banwa. Tinaos ng Jesus, ing meto nga nakamalati, at pepa talakarane arapanda at nga na tandanan nyo ini. Nung kayo maniluwa ugali, at maging kaluparing anak, kapilan man, kayo miyabe, karing pagaryaning Diyos. Ing pe kamarangal dili, karing pagaryaning Diyos, yapin itang biyasang magpakumbaba, at maging kalupa ni nga nakaining. At nino mang tanggap matula, king antikaniting anak, alang-alang ka na ako, ingkeyang tatanggapan. Panginlagan yung lilibakan, ing metong karing mga lating deti, sasadyan ko kaya kayo, dingang helda, karing banwa, at tilo kapilan man, kingarapan ng igpako. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayo nga at happy Piestang Anghel kaya katamungan. Good morning nga pong Marvin.
Nandin pong bayo magmisa, kokotnan kay yamong. Uso paking seminaryo at supaitang meging kaugalyan, manibat pa anyang kami. Mga 40 years ago na ita. Anyang magaral ke paking seminaryo at agpangkangapong Marvin gagawan da pa mo rin ang gangeni. Gusto mating ba yung linog? Usually first year high school la rin, pre-college, didinan dalang angel, karetang medyo senior na o medyo malambat na king seminaryo. I-assign da ko maging angel no ning metong bayong salta. So panmeng mag-arrange ketang kayang bed. So turume nung ka rin niya mag-cabinet. So panmeng mag-arrange ketang gamit na. Turume kaya nung ka rin niya mangan ing refectory. Turume kaya yung chapel, i-orient me, iturme, karetang miyayaliwang kwarto ka rin king seminaryo. O iting angel. Bangka nito, ining bayong loob a seminarista, mabawas siya worries. Dakal kasi ka rin kakarugla, maho-homesick la, etc., etc. Itang angel, ing papel na, mainly, is to lessen the worries of the newcomer. Lessen the worries. At agpangkangapong Marvin, kokotnan kayo nandin ba yung magmisa. At yung pakanungin ito, gagawan da pa mo rin. Uling masanting neman bagi ito. Metong po kareng siguro pe kamanyaman adandaman mo manibat king metong tao, lalo na po tang ating kang pagdalanan, po tang ating kang kailangan, po tang ating kang problema, metong bagi anakanyaman pakiramdaman, ya pinitang sabya na kaya kami gagana ka, akong bala. Kami gagana ka, akong bala. Sagot kita. Yung malagwang sabya nito, king meto nga tao, nung ngayon kasigurado. At nung ating metong asiguradong asa din na ito, kami gagana ka, akong bala, yapin nga pong Ginoo. God so loved the world. Kaluguran na katamo. Emo itang kaluguran na katamongan, nune kalugurane ing balang metong kaya katamo. Anyapin ing Santa Iglesia Katolika panwala na at iyo ing pagselebran tamo nganing aldoyti ing balang metong kaya katamo dininaning angel ning Dios. Dinina nakatamong anghel to lessen our worries. O iting papel dating anghel. Anghel ya ing pepalto kang Abraham inyang isakripisyo na nesana ing kayang anak Isaac. Sinabi na ning anghel, alime,
at dininaning metong atupo. Adwalang anghel ding pepalto at migprotekta kang Lot at king kayang pamilya. Inyang madistrakyo ing Sodom and Gomorrah, adwalang anghel. King mumunang pamamasatang ini, nga ning apong Ginoo, mitubod kong anghel, magpauna kay kayo, ban proteksyonan na kayo, ipamingwa na kayo. King kaduang pamamasa, San Pedro, anghelyo ing pepakit kayo, at sinaw, ban makalwalyo, makatakasyo, king sukulan. Dela nandoring gwardya, dela nandoring paspul, akabot na mo mibubuklat. Uli na nitang metong anghel. Anghel na ring pepakit, karing babayin minto, king kutkutan ayalang laman. Ban sumabi karela, alane keni, ing Ginoo. At siyempre, baluta mo nga, i-anghel Gabriel, yang pepakit, kang Zechariah, inyang sabihan ng ibalita na kayo, Elizabeth, mga anak yang metong lalaki. At ining the same angel, Gabriel, ing pepakit, king Nuana Birhen Maria, king Annunciation, kami gagana ka, akong bala. Paganakana nining kapiesta na ini, dakal tamo po daralanan, lalo nang ini. Dakal ring tatakot, metong nakareto. Siguro niya alalo ring Angeles born priests nga nangamong Marvin nandin. Baka may takutan la po among talaga namang makanyan, and we understand. O simapi kayo, ko pumitakutan. Nga nang sinulat St. Thomas Aquinas, angels work together for the benefit of each one of us. Angels defend us. Angels guide us. Ano pong St. Thomas Aquinas. Anyapin ketang mumuna tamong trido, abanggit ko nung laway niya itang image na ning guardian angel. Kalupa na nitang gospel tangini. Akayane itang anak kamalati, ikay ito. King arapaning Diyos, manatili tang anak, uling anak na kataning Diyos. Ita mo ito, kabang gagayid ni, itang metong ng gamat, makaturuya banwo. Antina mong sasabyan ning anghel kayo, karing kata, dapat munto. Yapin ang sinabi ng among John Zenon itanabingi. Ing pamaglakbe, tamo ketiking yato, nga ng apong John, kailangan idala na katabanwa. Eking lalam, babo. Anyapin makaturuya itang angel, antina mong sasabyan kitang anak, munta ka daw, King Diyos, muli ka ta kayo. Anyapin po, nung maging anghel tamo, kalupa na ning gagawan taking seminaryo, kalupa na ning sinabi ko nandin,
lalo na ring tao, angeles, angels, ing buri ng sabyan, kailangan ating atlong bagay. Muna, we are able to lessen the worries of our fellow men and women. Lessen the worries. Eta naman mo ilako. Uling eta naman mo Diyos. Ing Diyos mo kabud yung makasabi kanito. Lessen. Bawasan itang takot kaya lang pag-asa. Pangalugmok daring kaya katang kapatad king kasakitan at kalungkutan. Lessen. Bawasan mo. Akuan mo na itangaliwa. Maging anghel ko. Kakadwa, angels, kalupa na ng sinabi ng apong Irvin, napunabak, they are messengers of God. Maging messenger tamo, angel tamo, iting buri na sabyan literally ning amanong anghel. Potang mayap kabalita, ing katang daralan, e pamanyira, e indredos, nune mayap abalita, messengers. Ing daralata mo, masanting yang balita, makaibiyang tula, pag-asa, karengke katang kapatid. And because of that, their worries are lessened. Kakatlo at katatawlian, nga nangitang kakantada maralasteng choir, ing biye metong iyang pamanintun. Ing biye metong iyang pamanintun. At maralasta mong sasabyan, life is a journey. Kaya mumunang pamamasa, miglakbela ring Israelita, manibat king Egypt, ang king promised land, miglakbela, anghelyo, ing minantabe karela, te padalanin ng Diyos. King kaduang pamamasa, San Pedro, kailangan niyang lumakad, kailangan niyang talakad, anya nga naling anghel kaya, talakad ka, mibangon ka, at sinopaning miglakad, palwal king sukulan, hanggang akaya benala ring aliwang alagad. It is a journey. Pota pong mag-bless kong sakin, in conclusion ko ketang blessing, at yun naman ketang rito ito, ketang libro, king wakas ning karelang pamaglakbe, keti king yato, tanggapan mo sanang matula, king alangang gadang karinan. Maglakbe tamo keti kiniyato, mangailangan tamong guide, mangailangan tang takalatawe mo metong. Ing sumabi kay katamo, kami gagana ka. Akong bala. Maging anghel tamo, potang asasabi tamo o agagawa tamo at apapakit karetang taong makapadurot kaya katao mo, kami gagana ka. Kami pong pari kaya ni King HRP, kami gagana ka. Uling at tilo rin kaya katang staff. Kaya ba't ning misa, mangan kami. Uling ating magluto. Manik kaya ka rin kaya kaming kwarto. Dasnan minamo kaya tang lele pasbol. Pamangan. Kemi gagana ka, uling atilo reng taong
lilingap kaya kami. Antira mong sasabyan na kami gagana ka among. Impigaganakan mo na mo yung mamilya mo kayong piyesta. Nung makanano ka magmisa, pero itangaliwang bagay, kami ng bala. Era po sasabyan diretso kaya kami ito. Panamdaman minamo. Papakit da na, gagawan do. And because of that, our worries are lessened. Migaga nakakapangurin eh. Ating kapanguring worries, takot, pigagap. Pero itang mabawas la, uling ating anghel, agagabay kaya ka. Yang bisa kong maging anghel, oret apuren gawan tamo. Let us be messengers of God's good news. Let us guide and support one another. Let us lessen each other's worries. Amen. Talakad tamo po ngeni, ipasyag tayo, ing kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang totoo. Linalang king banuang pongyato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli upaya ning Banal Espiritu, mi bait kang Nuana Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepayta si banwa makaluklukwa na ning Diyos ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti ban mukum karing mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bye alananga. Amen. Oy paming at subanwa, kingalanganga mong tibandyan, lelangan mo ring anghel, anting talapamilatan kaya ka, at king tao, at king pakalulo mo, may mili kang partikulara anghel, ban mingat king balang partikulara tao, king kayang pamaglakbe, papunta king kaligtasan. Nga tamong manalangin, Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, matimid at mitmong kaingatan na sanang papanatilyan, ing makaapostol at turo, dikil karing anghel, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kekatang bansa, ang tabayanan sana ing kayang makapasubaling anghel, king pamitalakad ng metong alipunan Kristiyano, ang makabate king hustisya, pamipante-pante at lugod, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing misasane king Heria, dikil karing maling turo, magbalik sana king karelang pamisip, at akit de ing magligtas ng plano ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mika matampata sanang debosyon, karing kaya katang anghel at alaingat, kapamilitaning pamangalang king karelang pangayatsu, at pamakitambayan karetang darapat mayap, nukarin man at kenuman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king mabilog ayato, ing pamantabe da sana ding anghel at alaingat, maging simbolo ning pamikayap ning Ginoo,
King yato ngening panahon ning pandemya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king panahon ay ti, itubo no ning Ginoo ding kayang anghel, ban ipalwalo ing balang metong king sakit ay ti, at king pamipakayap ding sablang masakit, paulini ting virus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O malagod mingig pasalamatan da ka king saup, babiya da ring anghel mo kaya kami, manibatan kaya ka at king kaya kang anak. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggapla arapaning Diyos, ipamayupayang tutu. Tanggapanesan ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyo na,
Kingis ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ay na daralami, king ikarangal ding banal mong anghel, lalam ning alarang likat apamaningat, ikabus mo kami, king sablang kaligaliga ning beti, at idala mo na keman sana king tula ning alanganggang biye, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka antimoren, iyat na ilading puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan daka, king sablang penandit, at numan ka rin o Ginoo, banalay pa, alanganggang Diyos, lubos mayupaya, king pamamuri karing tapat mong anghel at arkanghel, pupuryan mi muna maning kekang ligaya, uling king pami parangal mi karela, parangalan ka, ikang karela linalam, ing ning da, papakit ning kekang degulan, alalagpas, king kaya pa ning kabilugan, amelalam. Kapamilata ng Kristo, ing maulang okburing anghel, magsayalaking kekang ligaya. Makyabe ke karelang eni, kabang ngaming magkanta. Ika pining banaloy pa, ating meto lelangan matampa kang pupuryan. Uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pa banalan mo. Alakang toknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisya dawon miyang pangyo, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita oy pa ipaligapumi, palukob ampon pabanal mula king banal mong Espiritu, reting ayin adaralami ampon darawon keka, ban magawalang katawan ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo, amen abilin ke kami king pagmasusyan milareting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwani ing tinape, pe pasalamatan ako at pinuri, piraso ning tinape, dinuwang niti karing disipulo na nga na, wanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kibat ni ngapunan kinuwani ing kalis, pasibayo na kang pasalamatan at pinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo paniti. Uling iti yaing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan,
Ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king kapigaganakan kanapo. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing makaligtas ng pamaylasa, ampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na banwo, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal a sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulu, ing ayoning banal a kapulungan mo. At kilalanan mi ing midawon king biyena, paulining sakripisyo ning kamatayana, beriyan mo kaming misut keko. Di kaming mi pasignangan king katawan ampon daya ning anak mo, mikatmon kami naman sana king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan mo kami sanang maging metong mong alanganggang daon keko, at papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo, muna, kambayan ning Luana Maria, ing Birhen ning Luning Santo Rosario, kambayan ng San Jose, ing esposo na, kambayan Luan mong apostol, ampon maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalit kaming mirinan kasaupan alang patanat king harapan mo. Ikpa, idasanang aining pangasot mi keka, pasulungan na ing kapayapan, ampon kaligtasan ding sabla, king mabilugayato, pasik nangan mesana, king kasalpantayanan ampon lugod, ing banal a kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe, kete king yato, kambening talasuyo mo i Francisco, ing Papami, i Florentino, i Pasiano, ing Buspumi, ding sablong obispo, yapong noling kaya kaming kura paroko, yapong Meg, yapong Mark, at ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo, at ning magilo gabalayan, agyawa mong sariling keko. O makalulungik pa, pakiramdaman mo ing panalangin iting pamilyang, pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo na mga tipunan, ding sablang anak mo, nuna pa man makasawot, ding kapatid mong maya unabiye, at ding sablang kaya kami matula, ampon memo na ketiking yato, malugod mo na sanang tanggapan, king kayaryan mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligayang walanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalugmuking yato, ing sablang bagay mayak. King kapamilatan akang bena at kaya, ipang mayupayang tutukagong ni Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alamangga.
tarungan ning Dios ating Ginong Jesus, ya mismo ing tinuro kaya katamu, maus iba king Dios, inya nga tamong masikanlub manalangin. Ikabus mo kami, king sablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panenayan, ampon pagsadyan mi, ing maligayang panyatang ng pasibayo, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Sa ipami, ing Ginoong Jesucristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuni ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal abalayan mo, pagkalaman ming kapayapan ampon pamisan metong agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatiling parati kaya kayungan. At kaya ko ang timurin. Pakit tamo ngeni, ing may kakametong tamo king kapayapan. Kasalanan ng sanlibutan.
ning kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad langan ding mayaus king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yetsyat laring palad o gamat. Para karetang tanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyu ko, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo naman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo sanay paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Ang
Manalangin tamo. O malugod ming ipa, pasik nangan mo kami kapamilatan ting sakramento ning bialangangga, kapamilatan ting kasayuan ting kekang anghel, tayran mo na keman salang makatuntun king dalan, painturo king kaligtasan at kapayapan, kapamilatan ng Kristong ginumi. King mitmong kapakumbaban, siklod tamo, at wantaking Diyos ang sana, pupusana na iting pandemya. Alang hanggang igpa, banaw sa nepansining tao, pe pataknangan mo sagli ing kimot ning yato, pe patahimik mo, ing kainge, ai kami mismo ing makirapat, pe pagkulungan mo kay king balemi, ban panintunanda kangeni, pe bakit mo kay kami, ingalang puwenteng upaya at sikanan mi bagsak ng ekonomiya, may nga sarala ding pipagoburan, dakal may nga napoobra kay kami, at siniklod kayang pasibayo, ban manyad milagro, ulining daralanan mi. Pig maragulanda ka, at inisip ming, ing sablang at syuke kami, iba't muking sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nalo kami ngeni, at nanong at syuke kami, iba't ngan keka, at uli namon ng grasya mo't pakalulu. Siguro gino, iting kapag subukan daralanan mi, iyapin ning pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro, iting virus, metong yang paralan mo, balang dalisen, at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keka, mananasang, pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso, at mitayid king panalangin, manyad king pakalulumom, at kapaldanan kaniting virus. Sana gino, ilako mo niting virus king yato, ipa, kasasawang manaya kaya kami, patawaran nyo kami, nengemi pansin, at makiramdam king aus mo, uling meging kang makasarili, at akalimwan ming ika ing Diyos mi, yakas mi nga man mo, at ipaldan na rin kaladwamit katawan, ating buong yato. Itiadwan mi kaya kaway pa, king kapamilatan ng sa Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Luklok ka po sagli para karing mapilan na kapabalwan. Muna po, potang alas 9 na po ni Ngabak, kini po king Holy Angel University, magmisa po yung kikatamang kalaboran na obispo, agkatanda kayo pong makyabe via Facebook live streaming, king kikatamang Facebook page mo naman, HRP Pisamban Maragul. Kakadwa po, sundo tayo po yung kikatamang pamagduvina, para king kapiesta ning Lanaval, potang alas 6 ning Begging. At bukas po, Aldo Domingo, may balik na po rin kikatamang regular Sunday Mass schedule, at intang misang 6:30 a.m., 9 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. Salamat po kaya kayungan. Dagdagan kaya mo po itang in-announce na ng pong Marvin. Dakala naman po kasing mangutang Karen Chapels, ala pa mo pong misa, then Chapels, ne po. Manayata mong communication, correspondence kang apong Mark, nung kapilan lang mag-resume misa, rin kaya katamong Chapels. Apong Mark po yung in charge, karen kaya katang Chapels. And speaking of apong Mark, karetang dakalamangutang apot eda din itang sinabi ko 2 days ago, during the enthronement, dakala pa po rin mangutang, iapong Noli, ang po iapong Mark, okay na lang. At sula ka rin karelang kwarto, Arian Jamo po, itang 7 days additional, 7 days self-quarantine. Tutukita mo, keng protocol na ng LGU, DOH, RHU,
then pong protocols na ning city tamo, kani Angeles, tutukita mo ka rin. Nga kailangan la pa po after nanitang karelang 14 days, kareng facilities, mag 7 days self-isolation o self-quarantine la po. O itanamo ing aryan la kanyan. Pero kaya betala sigurado ko online, kareng kaya katang misa, kaya betalang mga di magsaya. October 6 yung mayari. October 6 mayari ni itang karelang self-quarantine. Nya October 7 and just in time for our piyestang Nabal, ampong piyestang Apo, akaya beta nala keni king altar magmisa. So isunduta po ing pamanalangin, pamaningat, dagdagan tamo po yan. Bangkanita maging successful rening daratang tapang aduang piyesta kanyan. Piyestang Nabal, piyestang Apo. Ing panalangin tamo, malugod jay nga pong Ginoo, sana po wala nang maging aberya. Pangkanta tuloy-tuloy, ne? Sabi ko pinakitang meeting, kurap ka kanyan, simbambengi na naman. Pasko na naman, simbambeng, kay ba't ng October, daon, kurap ka mo, simbambengi na, banta magtuloy-tuloy, ing kaya katamong activities, ding lalo na rin kaya katamong misa. Yapin po, dagdagan taming panalangin at dagdagan tamo ing pamaningat. Yapin po ing parati tamong sasabyan ito. So in behalf of Apong Noli and Apong Mark, dakal pong dakal asalamat kay kayo. Idagdag kaya naman itang kaya katang love offering ne po. Ating kung akakitnan din, tatala na lang sobri, atin lang tatak love offering na ating kung ikit karetang boxes, babo da rin boxes, sobri lo, linawe ko lo, love offering na. Gamitan tala po rin para keng gasto sana ning dereng kaya katang triple fiestas. Yan nung mag-donate kong 1 million, inako yun na yung gastusan ding fiesta tamo. Ako, so, tinanggap kayo, eko tinanggap sobre, misaup-saup, milabas la, siyempre, king grasya na ni nga pong Ginoo, king pamanantabe da rin kay katang anghel at patron, lalo na, Mama Mary, maging masayala po, successful, din kaya katamong triple fiesta. Re-reserve kay itang pribileyo kang Apong Noli, potang yanay makatalakad keni, pasalamat, karetang ganaganang taong dapat pasalamatan. I reserve that privilege for our parish priest, si Apong Noli. Ingino, manatiliya kaya kayungang, At kaya ka ang temurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupay ating kaya kayong pamilya, Igipa at inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mearine umetamu king kapayapan. Salamat, King Diyos. Diyos. Para panatilyan taming gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo kareng pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban. Pag nakamila po na ela kakalingwan, babaldog ding form king kaun, ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po.
atatanod kako, an patako, paulining lugod ning Diyos, at di ko lalaming kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ning Diyos, at tatanot ako, ang patako, paulining lugod ning Diyos, at di ko lalaming kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panluwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king